31. siječanj je 2021. godine. Vrijeme pandemije, koronavirusa. Jedna šetnica s lovcima super bi došla. Naše putovanje započinje iz mjesta Rika, nedaleko od grada Jajca. Kiša, snijega, nije javlja. Hrvatska je već, ovo je naš start. Dozvolite mi da vam predstavim mog rođaka, Josip poznat kao Charlie. Hotela. Nema čega nema. Sve je spremno i vrijeme je da započnemo naš današnji lov. Do odredišta morati ćemo džipovima. Mjesto se zove Bukovica. Nažalost, ne možemo nešto puno vidjeti, u džipu nam ne radi ventilator, ili kako se malo prekazalo. Ne radi nam puhalo, kako bi Charlie kazao, pa stoga nisu baš najjasniji snimci iz auta. Snima tamo muk se iskoči sada. Uvijek gledaš naprijed. Možeš srljati. Tele. Izgleda da još šta ne radi u ovome džipu. Već nakon nekoliko kilometara ostali smo u kvaru, ali Charlie kaže bez brige samo sitnica, samo je motor prokuhao, ništa strašno. Ne čujem te. Katastrofa, jedan je kačimo Bobija za džipa, on će to izvući. Se zna. Ajmo ovdje i ja izaći vam. Idemo dalje, nastavlja se. Jel gas lampu? Jeste gas, ne radi lampica. I eto ga, džip je popravljen i sada možemo dalje do našeg odredišta, Bukovica. Curi nam poslije gore, znaš, da sve nisam mati. A i uvijek. Bobija, idi si tamo se okreni. Tamo. Ma malo poprati, malo. Bolje da je po put, ja ću ići rubom, tamo vrvom grabeževi njiva, biti onda ako imaš šta da je ošlo dole. Zakrenu kero vamo dole. Ne mora ići dole, mora stati malo kosak, onda. Eno, Juno, moja, ima dvije. Nismo snimali malo. To je za pozdrav za dijasporu. Dobar pogled o Štivnskom. Jel ti šo? Nećemo vam otkriti čemu ovaj smijeh, ali svi koji znaju Charlija znati će o čemu se radi. Šta si radio? A? Šta moramo zatvarač da puni od opčki smeta? Ne mora, više samo izbrši. Mora izbršti, ja. Ne mora, nikako. Čekaj se. Znači, riješili smo i ovaj problem. Da, problem je riješen, puška otkovana. Rakije popis imate. Obavezno. Ajde malo ovi. Se malo rasporedimo tamo, ha? Živio. Ajde, živio. Gdje su otišli oni? Sad ste se rasporedili? Sad smo se rasporedili na čeke. I sad ćemo ovdje 1,5 sata sačekati i onda ćemo ići dalje. Dok vidimo i malo tragova kakvi. Šta očekivate? Pa ne znamo, javit će nam na metrolak šta bude tragova. Iz kontrasmjera drugi su otišli. Jedna ekipa. Jedna je u pogon, a mi smo na čekama. Odakle točno? Pogon ide? Pa jedan ide iz Bravnica, a jedan ćemo ovdje iz Brda. Mi smo u Brdu. Koja je to puška kod vas?
U mene je Garabin, Češki Brn. Čini se kao da imate neki specijalni nišan tu. Šta je tu? Da. Brzo pucanje. Optika za brzo pucanje. Evo upravo su čuli psi, ja. Šta to znači? Znači da bi moglo nešto biti. Iz ovog smjera su se čuli, jel? Jel može smetiti ova kiša? Budi profesionalan kad te pitam. Mora nama smetati. Zašto vi lovci uvijek kažete more? Jel to neka lovačka? Pa da, i može i more. Volio biti sad na more, nego ovdje lovu. Zaglavio džipom kad je snježna bila. 2 komada su prešla strmu do riča. Panter, ovdje imaš špule, odmah je to možda po 10 metara, oba strmo šla. To su tamo 2 komada sladić, pa vidi malo traga gdje. Kako ne bi postao dosadan ovaj video za gledati, najbolje je da se uputimo odmah do Charlija. Ovo je bila čeka 2, Charlie je naravno na čeki 1. Lovci su razmaknuti jedan od drugoga otprilike 300-400 metara. Daj nam kaži nešto ti u kameru. Kaži nam duša. Da li mislite da ćemo nešto da ulovimo? Korona, znaš kad je korona najmo, znaš. Ne znam, ne znam, priča. Znaš, kaže, vidi sad ću kako sjetim. Ženi kad je on kaže, onda išao drugo ljubavnice. A kaže, kod žene će odlažati karantenu. Znaš. Aha, ja i? Dobro. I ovi ga sad ne znam da li je Moram priznat da je to jedan od boljih viceva koje sam čuo u posljednje vrijeme. Odličan je. Sad mora biti miran. Vjerujem da će se i gledateljima da jako svidjeti. Mora biti miran, sad će Vukov naići. Vukov, pa Vuka. To ovo što su vi javljali, jel vi isto imate motorole? Ti ponijeti gore, A? pa i prepariraš. U Njemačku, jel? U Njemačku. Edi gore. Da malo snimim, znači koji položaj ti imaš. Šta ti možeš uopće uloviti od nas? Na čeki, broj 1. Ti si jedinca. Jedinca sam ja, broj 1. Znači ovdje ti je glavni prelaz divljeg vepra, crne lisice i zeca. Mora biti buka. Šuti. Čuj si keraz, pušku skidaš, otkočivaš. Stavi zas. Ali mora naletiti. Čuče, danas samo vićeš. Ja sad odlazim do drugih, idem prošetiti malo do drugih. Vic je fantastično. Vic je prva liga.
I tako napuštamo i Charlija i odlazimo do stajališta broj 3, a tamo nas čeka Drago Svalina. Vi ste na položaju kojem? Od stadiona, Brdo se zove mjesto. Stajalište broj 3. Imamo mi svoje postaje od 1 do 30. Koliko vas ima ukupno danas? Danas ima nas 20. Ovo je čeka bilo sve što sam ja obišao. Vi ste na čekanju. Mi smo na čekanju, pogon je još u toku. I kad počinjete raditi ako ste na čekanju? Evo, samo da ovi iz pogona nešto podignu, znači naše je da ustavljamo. Bar jedno, dvoje, troje, nećemo puno. Šta očekujete? Pa, po mogućnosti vepara. Ako nema vepra, može i nazimće. A vuk? Vuk svakako, on je poslastica. Šta ste imali problema sa vukom? Pa imali prošle godine, kod mene je udavio kera. Znači, a ne samo kod mene, u čitavoj Rici je udavljeno preko 10 kerova ovdje u našoj ekipi. Znači ima i opasni su. Ima i bude u čopore, majte. Koliko ih bude u čoporu maksimalno? Pa po 2, 3 do 5, kako kad. Evo, prije 2 dana smo vidjeli 2 ovdje u Rici. Znači, spustili se. Kako se ne radi neka, kako vi kažete to, hajka, jel? Hajka, da, pa trebala biti možda evo sad do kraja sezone, možda i napravimo neku hajku. Na vukove? Da. Jel se oni smiju ubijeti u bilo koje doba, ili? Pa dobro, ima vrijeme, oni su, u svakom slučaju to su štetočine. Ljeti se lovi srndač. Srna nikad, jel tako? Srna se ne lovi kod nas, to je trajno zaštićeno. Medvjed također? Medvjed isto zaštićeno. Znači lovimo predatore. Alo, jel se čujemo? Niđe nikoga. Mario, ima li šta? Kada se staviš ovdje da nisi puno primijećen. Kako tebi je problem gađati kroz ovo, pošto je dosta gusto? Gađam tamo gdje mi se ukaže prilika, znači. Inače, nikad ne smiješ gađati ako nemaš čistu sliku. Znači, za gađanje moraš dobro voditi računa šta je ispred tebe, znači, Da. pogotovo ako gađaš. Jel postoji mogućnost neka sad da bude neki lovac tamo? Da, radi toga, znači, nemoj pucati u pravcu. Zato se ljudi postavljaju na ta stajališta što smo malo prije pričali. Znači, Zna se gdje je ko. tako je, mora se znati gdje je ko. Ne smije niko ulaziti tamo na svoju ruku, znači u teren bez, znači, znanja lovnika, jel, ko to vodi. I kad pucaš, znači, moraš imati ispred sebe čist prostor. To je najbitnije. Napuštamo i ovo stajalište i krećemo dalje, do pozicije broj 4, tamo nas čeka takozvani pop. Najbolje bi bilo o ovom svemu da popričamo sa gospodinom Popom. Popa poznajem cijeli svoj život, ali pojma nemam koje mu je pravo ime. Dobar dan. Kladim se da ni on ne zna koje je moje pravo ime. Kako ste vi, gospodine? Jesi, Mičko. Evo, malo sam danas došao da vas malo posnimam, da prikažem drugim ljudima kako vi to. Tako je, Mičko. Kako je očekivanje od vas danas? Pa šta ja znam, jutro sam se u Čizmića i se čuje? veli, kaže, sinoć oko 7:30, kaže,
čopor Vukova prešao preko Mikiljevca. Ko vam je to rekao? Čizmić. Čizmić. Dobro, Čizmić je poznat po malo Slagat. Dobro, Vitka, dobro. Čuje se dole nešto. Evo jednoga. Ne znam. Ne znaš mu? Bobi? Recimo da je Bobi. Bobi, teđi, Bobi. Dobri čuka. Nemaš koronu, valjda? Nemaš koronu, a? Ajde, nađi nam Vuka. Bolje ostio tamo, nema ga, evo mu. Nađi nam Vuka. Bobi je krenuo za Vukom. A šta to znači ako je pas prošao ovdje da je nema ništa, jel? Nije našao ništa. Gdje mogu naći Želju ili nekog drugog? Strmo. Samo strmo. Putom vidio da se otišli. Nastavljamo put dalje. Snijega ima poprilično. Nalazimo se na Bukovici. Ako šta izleti na mene, sam. To je pas. Već sam pomislio da je nešto. To je Bobi. Bobi! Dosta je ružno šetati ovdje. Prljavo. Evo tu su drugi lovci. Tu vidimo 3 lovca. Alo, pa gdje ste vi? Pa evo sad mi je tu nešto izletilo, nemam ništa. Ozbiljno. Pa pas. Snimio sam, ne znam ili je Bobi ili Lesi. Sada već pristižu i drugi lovci i izgleda da od našeg ulova nema ništa za danas. Dobar dan. Kaže nam sam da se narod zdravno smo tisku. A da, istraži pa tu onda Nevrijeme se sprema. Golim okom se vidi kako se oblaci brzo kreću. Vidite? Mogla bi kiša. Možemo mi sama. Hvala lijepo. Bitte mein Herr. Dankeschön. Daj ja ću. Gledaj ti samo da nas ne slališ dale. Ajde u kurac. Idemo kod one čeke ili? Jako čekaj. Samo nećemo nići gore. Ovi kažu da stigli karita od tebe, ste čuli? Aha, jesam. A vi otište gore i da lošto bati. Evo kiša počinje da pada. Ali idemo, gdje idemo sad? Pop će nam kazati. Šta je tamo? Tamo ti je kuća. Znaš ti dobro gdje je tamo. Lovačka kuća. I naše posljednje odredište za danas, a vjerojatno i glavno. Lovačka kućica. Ovdje ćemo uz laganu vatricu objedovati i naravno slušati lovačke priče. I ostatak ekipe pristiže. Je li ima išta, gospodine? Ma ništa, da si bio u skovi 2 crnegine tamo. Rijetki momenti kada je Charlie ozbiljan. Vatra je naložena, još samo da pričekamo ostatak ekipe. Ajde, izvalja. Mitko ne vidi.
Kod ovo gore. Samo je preto što nema kapuljeći. A mene to neko dao, ja ne znam od našeg ovaca i stigio, ne znam. Pošto smo poprilično gladni, najbolje je da svatko jede kad stigne. Je li bilo šta? Slabo. Slabo, ništa. Pucali smo fulovo se. Čekaj, pucali ste na nešto? Je li lovačka ili ribolovačka? Tu vidimo, stigu je glavni akter ovog dana. Ja sam mator Imac. Mogu pozdrav svoje ako nije problem. Koga pozdravljaš, aj reci? Pozdravljanske Huga, Hugolini, mali Hugi. Kiša je sve jača i jača, a postaje i hladnije. Ovo je glavna lovačka kućica. Ja se izvinjavam što smo puna usta, ali tako teško je stanje, vidite u čemu živimo. Kobasca. Da li ste ulovili išta? Crna unutra. Dobro, pili sam vamo, snimaj vamo sad bogat. Evo, pili sam poli. To je najpoznatije. Ovo je najpoznatija poli, znači. Imamo i Arget. Ona je marka 20. Nije trafični račun. Nije, što se skoro. Imamo tu jedan jako lijep nož, primjerak noža jedan. Lovčuvar. Primjer jednog Šta će nam ovdje reći? Bekenjio se pišu. Na što si ti pucao? Samo je malo pocrvenilo. Pucao u zrak. Nije bilo. Kiša već pada najmanje sat vremena i sve je jača i jača. Ali to ovce ne može spriječiti da zapjevaju. Ja ste tomate. Evo ono za koje vodi ti vamo dođe svema. Ajde li ti pjeva, ja. Evo je na slup. Zađe, ja
odoko slaže, sunce zađe, ja odoko slaže. Malo slađa, malo zorka, malo trupci motorka, upije se više koja, eto gdje je snaga moja. Malo slađa, malo zorka. I kada je bilo najzanimljivije ponestade mi baterije, ali može i mobitel poslužiti. Eto gdje je snaga moja. Za Tubiće, za NMS Petrol. Meni se čini da vi ne znaju pjevati. Mi smo bolji. Slabo skroz. Ja sam bio dobar, a? Bio dobar skroz. Sada se treba još sigurno vratiti kući, ali to nimalo nije lako. 40% smo na geti. Put je dosta sklizav, a Charlie je poprilično popio. Jesmo prošli to kritično polje? A? I dalje sam bez baterije, ali sam nekako uspio prevariti kameru i zabilježiti koji snimak. Ali ne i ono najbitnije, kritični put gdje su se svi zaglavili. Svi, osim nas. Na svu sreću mi smo imali Charlija za vozača.